Japape ertoto min mandi bata. Kerina min erkemalangan mandi bata. Dana ertoto ngelipat tanah alu lalit ibas ia ate nembah ras perubatan. Bagai pesi diberu. Mehamat dengan mehuli min perwisna. Potongan bukna sederhana saja. Olah make perhiasan emas, entah mutiara, entah pakaian-pakaian si meharga. Tapi tidakkanlah perbahanan si mehuli. Si sentudu rasa kalak diberu singaku, maka ia nembah mandi bata. Ketuahan kalak si megikan kata di bata, dengan si make kenca ibas